Počnem gledati YouTube kanala Zengeta, sam Arne Zenjić, Universe Mod, i da buj Monday Night Raw. Evo smo gledali u petak. Evo ovako. Undertaker pobjedio triple threat match Kane Eddie Barretta. Evan Bourne je pobjedio Ted DiBiase, Kofi Kingston je Sheamus je pobjedio Kofija i Brock Lesnar izgubio od Randy Ortona. Edge Tyson Kidd i Awesome Kong debituje, njega ćemo igrati. Edge vs Tyson Kidd, ja kažem da će Edge dobiti. Ja kažem da će Edge. Ja kažem Edge. Tako je. Booker T. Da. I ovaj igramo. Welcome Awesome Kong to my... Evo ga! Pogledajte ga. Malo ste gledali Awesome Konga, tu ću mi ja promijeniti. Evo je današnji Cortez Axel. O, šta će sad biti? Oh my god. Kakav potez. Nama neš odmah. I Awesome Kong se digao. Awesome Kong prva. Awesome Kong. Awesome Kong. Dobar je Awesome Kong za sad.
Ah, fuck. Sjajno. Uf. Ne, 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 ne. Oh my god. Kod Hulk Hogan. Jedan. Dva. O, blizao sam Kong sve prve pobjede u WWE. Otkad je stigao iz Samoa društva. O daj, bježi. Awesome Kong i daj. Šta radi ovaj Awesome Kong? Sve su... Cortez Exo! Dobio sam Cortez Exo zapravo. Ovdje je Michael McKillicuddy. Tako da je ne zabuni. Jedan. Dva. Ajde. Dobro. Nije bad, moramo pobijeti. Kakav fin potezi. Kakav fin clothesline, ovo je fin running in the hall. Jedan. Dva. A ne. Sjajan meč gledamo. Opet sjajan potez, zaista. Ovo je stvarno mora u WWE pokazati kakav je superstars. Jedan. Ajde, tri, hej prob. Ajde. O, ne. Man. Sad mi je malo izmakio mi je. Ajde. Kakvi potezi. Aber Dinge sind zwei. Easy crowd. Sa. Jedziemy stradą. Signature!